Kani gadega Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor Mawkasiang. Hakakat nreo tarik mentau no pra, lapan kot no ya kelempong ya kop lekai football. Hapadang ki Kynhun na kisnong baper ki bahak bapo ka Mawryngkneng Constituency, ka balas dang nadu benai balala. Hakani kelempong lawan sementa, daki lai pu arteli ki Kynhun na keleng kisnong ki bahak bapo ka Mawryngkneng. Bat hakabakot no ki arteli ki Kynhun ki balapoi seduk ka jekon na ka benta banyo ra ya kanam la do ki dei ka Kynhun na kasnong Mawkasiang bat kasnong nong dawa. Kajeng kon ni ka final hakani kasngi kalong ka baya khat ba hakaba kajeng kon kalong ka bayang kat bor ban hadu bandakot no pat ka kalamin ka Mawkasiang kalala ban perem no ya ka nong dawa tang da sigol lanot hakaje lang sam kusnam hakani kasngi lai don rangkat ru UMLA barem jongkani ka Constituency hakaju ko poru ubadai ulampang yung dorbar barem uba Charles Pongrom ulalong kongsan kat ba UMLA bamenta jongkani ka than uba David Nongrom ulalong ko musambot kongsan ka Kynhun ka bala job ya ka nam na do hakani kelempong ka bala tip kum ka first MLA Cup Mawryngkneng Constituency nalor ka trophy kalayo raru ya ka kusnam da ka song pisa ka bakot silak tengka kat ba ka Kynhun ka balawan ba arpat nalor ka trophy kalayo ru da ka song pisa sanpo hajar tengka hakani ka Jacob la ai kusnam ru sa ka Kynhun ka balawan balai ka balayo da ka Kynhun jong ka snong Mawlendam ka baringkat ka trophy kalayo ru da ka pisa karsan hajar tengka bat ka Kynhun ka balawan basapat kadai ka Kynhun na ka snong kon ka ba nalor ka trophy kalayo kusnam ru da ka pisa sipo hajar tengka Tengah konstituen banyak belum atli gitu kawin yang tidak posisi mungkin berkawin yang tidak posisi Mawryngkneng di bawah posisi final. Jika saya mendapat sekali dari perkara, bagaimana kita bagi luar dan tidak posisi mungkin. Namun kerja beliau kali kita sudah poin sehingga final zaman football. Waktu tahu nanti ketimbang joki kalau ai kalau bentuk bersih mungkin player dulu nak Mawkasiang. Genya ngibakat bayar dulu genya roh pada yang berat lagi tim. Apabila poin final ngalahin betba berat lagi tim kiri bocor. Lalu nina banyak belum berikut mentah ngai ba harus sudah berwan biang. Hagi pelong yang ke tournament kebalong bet ban usam nanti percaya yang anak madu hagi tournament kita lawan. Nah, aku beli yang usahaman jom masjid komiti, ke komiti kita joki Broadway, kita nang ni apa konstitusi joki, kita kerja perpelong ini tournament mentala apa naik kami. Kali dikasih kebelikong bagi pelong yang ketika football tournament, nanti yang kepol Malaysia, kepol bagi Charles Pongrom dalam MLA ru kalau judon teng ke football tournament, kepol pelayan. Kemudian ke tournament untuk MLA Cup. Suat sibun bagi komiti kalau kita bernilai berpeteng biang kita ke tournament ke belah. Jano, berdangit negeri sistem di Berwan, nangis sukmat, ingin perlong ke tournament mana usnem. Mana usnem lala untuk perlong ni semua orang dan sistem gila berperlong no sui berkisong apa konsulsi. Yang bagi no solusi konsulsi, boleh sui kisong kia bermakna yang ke tournament. Boleh kita nak berpoin ke tournament berdangit bah. Hadi sama orang yang siap berpeluang dalam segi Islam. Tidak ada yang tuan ambil sebelum kerjaan berden, kalau dikit bok dikit player, berarti belak pun sentong. Nanti bah berhasil dengan menjelak kayu bertenat, berkejiwan joki nomorsan. Supaya bak bawa nak kesi kena ada kejikersan kepercayaan. Berarti tim dari kisah melawan nak kerja konsumsi film komisi para tidak kayu percayaan. Kamput tanggung ni, tidak bon tenon bon kipor berpindah kendopian. Jadi lekai komisi para lekai berjaya buat ai boleh tournament dalam baik itu lah buat keba kita buat lawan pikai kini nang ni terjun kemen buat terjun kenmau dia kan ega football tournament kan ega jami UMLA jongpi ula pensyang berdua lande bontes song yang samla jongkri konstitusi Borokwe nado nasyam umken jadus nang budiam kun kalau ke kaba kemen yang kirang ba bat kumu MLA jongpi MLA barim jongpi ada sokmen cikadai baula tray bor ba met bat den same bat warra ikajing tali apni konsensi dilada fikwa banong diam kumni di punjab yang di banong rumkeng mo kenapa kesayo biang ini kau how you stand on one rukumjo to kirmen Constituency Borokwe
ai unjau tamba daga jingle shan jompi but the jingle kugul do na ublei nombo nam tha ti hangi por ai ko bi baro ai ba kan ji la kai tu ta si kan long bi tanat wan so tunat pun so tunat di yaki pai pa pa Mawkasiang, lapalai dia speed. Oh, Mawkasiang. Numbers 8, ubah start dua kata. Usim ni ball. Dari defender layak block. Coba nombor 2. Selamat line dari ball. Oh, jersey number 6. Lah kendong yang betul. Mas now number 7. Number 7. Lataban number Bahasa tim subagi berjabat di dalam berunjuk semua wanyawan dah mengenai pendat kamsul ikam bukan hati dan air usia lalu apa dia punya bercop yang akan place la 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 champion kena kengado kena kemenang Pekong Sanjiri nanti kena cek ke silap tengah buat ke trofi Sebelum mana? Nanti dengan tiap.